pa bang hin ho hang dong lu nga gol hang pathin lung de hin ho nu le pa ki pa na pathin jang gop tu ni pi le pu chun le zo u le nau gol le pai ki chen hi za hen mi zo se ding nin pathin jang gop sa koi man hen da hen pathin lo pi sing hen hi te ni chung wa so ya ni nung sing hen oh hallelujah pathin lo pi sing hen hi te ni chung wa so ya ni nung sing hen oh hallelujah le cung kỳ hay xin hằng dong hoi lai hin ho khang khat pa lai chu in nu le pa son vel ko na khang hoi hon tu ni kal hau ve gol de te pathin lo pi sing hen ki chen hi za hen mi zo se ding in pathin jang gop sa koi man hen da hen pathin lo pi sing hen hi te ni chung nga so ya ni nung sing hen oh hallelujah pathin lo pi Menunggu panglu ding hin kersa tungguin ain pang pa anisu ama ho lem ngale ama ho zana bersana mipi te din di hinte tun anaki go din ama ho mu di dai mu kaleo chun ki ba minte Pathin lung se na kidan ta isang wen zani ni ko inga ven hile ule dai gamsu weda tang hoi pon tu ni ule dai za kaya ko na pathin ni chung ken wa chu teng le ko pi sung le ho pu sung zo lung dom koi sa na thi na le lung sin ha ta pathin ni chung ken wa tu ni hitabang kilo pita hitabang kin the pol pan the ta dinga Prabha Panthe Kadinga Pathenin. Idan Pai P. Zalamin, Amasapen, then the Paupaten Tamasu Gezude. Tunia Pram Tigo, Kabe Simhaka de Golang Tam David, David Nga Boy name, Bol name, Ling Boy, Godan Tenga Tigona, Amani Chu Mini Telube, Tikat Ayondai. Nico tarik som ni April Thursday apart 11:30 AM gidi minute som le ni nga nabaltan hi som le
apart from Zuya ki man sa adi hintin tuni ho in program so hile tunia kinthe pai pan pewa pakaya zana sanga Reverend ki dia former executive secretary TPAI Vai Hong Din Pululal Hatikenai People Research Amasa pen pasu kisaidan bonu molam ini sang dupa dahin pathen thangwa na Bible cham sam nam bol sakat la som la sagi chang khat chang ni asim din pu amlen kai diken abana chuni pi la sa hom telobin special number ka nunga song dewa ko na ngai diu hinten amang pathen ba choi na la sa chai le pha ho zo si than do na tao na diken do na pu ngam se jin pha ho han do na tao nei man pi diu hinten zo le mai cham sin pha tunia jilei na nei tinga supil tham David apa pule thangin mai cham sin na hi jintin mai cham ho pakaya na han do na pakaya za na sang ari bren urun kamin si mai cham thin to hi ai han do de hintin zo le recommendation sim do ba hintin mo nuwa ki simintin chu cheng le mo pa simintin hiti chu pu ngam sa secretary IP bokti session hiti recommendation sim pa chu ne hintin zo le tunia minister pa pa achai na sang ya pa ina pi di hintin hiti chu ka be ga pu na hintin tu pathen thugil thangwa na Bible chang simdin sam saka le som le sagi chang ka chang ni simdin pu amlen kai de ken kan ko we Timku simpuna nehuke sam number yang sam segi sang sang ni pakain lungsi na long lo ani sia wa chaina nam tin YP pakai wa chayun chitin nam tin wa chayun ayechu eodia lungsi long lo hi pakai kita na ai ta unji hi wa chayun pakai pathen kam sung so isim atchang isim do nei pam pathebu pitau diken pu amlen kai chuma ki pa thu se rin abang chi pai ki to tin tu a special number pi dingin pati pa chu na la sa dingin nunga song ne kai ku Yeah.
Jiben, Ama Zalin Papati Tambovine, Aban Cheki Hotel, Parozo, say Handona, Taunaman Pidive, Tikatola, Pungamse. Patin thằng anh đang tụi mình khâu lâu pita mình học chung à, patin lúc pina ra là rồi chân thì đi win cái mặt bài à, tao nên nghe, tao thì phát đến lên dân thì là ắt để thun lên tao nè, ngay chỉ có hình dung có patin nằm mà này gì hi, em bảo là sát thế là người ta sống ta hay là tụi mình không bắt ta pháp bắt ta lên biểu wa, hi chỉ khi nó có bắt thế điều ta là mình hình thằng wa. Hichi program sunga ismui thil tamta to hepa nama ni chum khanwa nang manin jala chikin ho ki tukta zoan ne theidinga namin thil ta pana ka taw ne hi eingai lu chiwa thisan thin tai ha to ko ha chung nu pen jing ka pakai Yesu Krista ne hepa lu se tan ka taw ne ni sampin si pamin bumi tenu si bumi pana jate ni pacin tạm chi ai cái chuyệnนั้นđi thì cái gì bạn này cũng mình chơi và chi như là chỉ bảo thu cần chi này như chứ chỉ bảo chút gì thì cầm mặt hồng tạm thế gì cái gì như chứ chỉ bảo vì cả chân và chi linh chiếu luôn đi cả bây giờ có người chỉ vào thế sao là cái lúc đó cái gì ông chú chính mình nói cái bộ hay là trả tiền hỏi các cha ông buồn chú này nếu bên ba hình và chính mình nói cái dạng có cái gì cái bà hình cũng muốn đi chơi và chính là cái bà thu cần gì này giờ chú thấy không cái bà nó mà chẳng ra xin luôn này thế là sẽ vui rồi cần gì muốn này thiếu gì và cái bà thấy bố anh đang cái trang tí Ulam thang David, apa ulet thangin mai chang sihe. Pakai ang alham to na ini pidibin, different urun kam tando dingin kayo ko bine. Tao te wanam lung set na la pina ding kishalo bang ding pau patin ini pakai patin nangin ko tin ni sang pi honla ram sang to patin macam nasana lalung hai pangin tuna macam kisi mi pakai jeng ke ni patin san na ya nulung pina pun lo tin ya nalengam adinga mansa the dingin kuting akan ganon ate nubo dingin ku himpu pakai Yesus Kristus kami nak tuai amen. Ibawin Raman umlo. Reverend pun mai sang hoi han do pisa lewin. Reverend pucung har kipat usijin to recommendation sindo ad henten si umamsat secretary hati baptisa sama akunin chateni inauteni tunia pakai ala kiti pandai teni hubung sei patna recommendation sindo pa isa utin amasan nunga bolening sei patna lekha sindo samte Zonoi Evangelical Churches Association ECCI Tulay Pastorate Area Sisipur 795128 established day 1978 day 18/4/2017 sa Ipanaleja Miss Bolene Elise Si Haukit Sono Dotoro Pausa Haukit Hi Tunit salin ay $3 insung le hubung sunga mantik ta le pacha tahi hubungin kabeubin dan thenga azinai monading ampo nahi ije chun hubungin dan thenga azinai nadingin het pit na le sei patna kain pewe ating nei na pathinen wangu sing ta hen
On Lam Chairman, Mang Pao Secretary. Sule atui lut ni ko hi 17 June sang ni le som ni. Suteng le apin na date of birth tarik som ni le gate February sang khat zako som ko le di. Chichu iso binu nunga bolne nga hi. Tun burang tham devi na simdau kinauте. IP Baptist Church SPO Kalak Pahar Kampupi District Manipur 79551 the word 2 established 1950. Church recommendation Pule thang kitgen le pi ning zakin kitgen sapa nga channa burang tham devi kitgen le zonoi ICA Church a u pau yang hau kit le pi ve ha hau kit chanu ni channa nunga bol nei ne Elias name boy hau kit ni ko som ni April pakai tum sang ni le som se gi church te ni ko a IP Baptist Church muna Christian udan thenga ki chenna ane na tham dinga hin ho bung ni ten achum tu kolsil na kilejin golang tham se ki gen hi Christian udan thenga asnei mo na ding ima ki mu do to hanin ho bung in hi se patna recommendation ni and ki pe ho bung ko dung zuiza ama bio data name golang tham David Kitgen date of birth 6 March 1986 date of baptism 22nd November 2009 Minister Reverend Hunkam Saung Amun IP Baptist Church Dun Hular Kitgen Head Deacon IP Baptist Church Namkhosat Kitgen Secretary IP Baptist Church Chichu Tuni Nikua Supiteniu Say Panaleha in Church Sang Khatsani Ga Say Belem Nunga boleh niang he in laga hon he si amin anik name Eliasun lehen uhin Abraham pati sandinga so amasa Abraham so Abraham kiti he singai banga so dunia he niang boy kati tai tun itse se panaleha recommendation ni minister Papa me recommendation say parana zonoi ubungahin ting IP ubungahin dunia pakai mai campur kita nada tinggi ni, hubung tenin kulsin nani aku natu ni, kita bangkit lebih tak untuk itu heaven, amadi zalim nabi pati kita tambah ini, tu minister papa hiding hitain, ilung tinggal sewa, kita bang, kinti hintong dinga, pakai satu adik yang jom, ilung tinggal sewa tahu naman biutin, kinho pati lebih nazo am tinggalin. Pati na cangkung pumentu ni minister pa parozo si asai lagi dari makna parozo si kan bidota nahi strong recommendation show noile IP bad teachers apona patse na lekha agtumo to kahodi dunia hi amani pa chenga kopna kinpi pandatai Tao trong trận Paka unihin Kasuki Paka tinga Kang gabi Matin lopi na Pung ko'y nahi No pakat Hin kusuma Pangpat na le Patay na Asal na honting nga Asal na honting Kipat na Adat sa Golhang tang gabi Nunga Bol nenen to Patien Pudung zuya Orang kena kisah nene hot dengar ama malai pului te khanga pakaya nu mei theng hon pathin in nei puteu zana a
Ong lo ku ziu banga akya ku pol ku he pakai na na ho do pi e so pi thang ta bi so le so pe nu bol nei nei hot su nung pakai pathen mina kitep na thieng na la hon ding ta ze in amasan pathen lo pi na dinga na kut jet lam dia la na ki tu hon din na e tu pakai ang le so le pathen ni te ang sunga kitep na nè ông ấy kêu man cũng đó đi cắt đi bol hang thang da về toa na kut se na natu nunga bol ne hi pathe le se dam sunga na in nei pi dinga na het pe nei su ai ta ya ti ta na sa na ko sunga hi numei jam keo tawa nunga bol nei nen hi si ana nei jinga namai nu jing di na ame ve nu pahin ko dan man kom na man ding pas mahin jamtin vam sen na legen thena nu pa kilum sen na hin ko sukhen thay hel din sana thil so izat hung lung khata zong le dunia pathen mai sam thunga pathen min na kitap na ho hi nani na na zui jing ding hena asai na sopi thang dagi thina a hen ti lovin va no la hi nu pa ko ki ken na trading lampi dang pathen apoi tapoi ki hoi ta na ta sanan he jing ding na kat ki pa e pathen thang ba en hang nunga bol ni ne to na ku chela na tu gol ham thang de ni pathe le se dam sunga nai nai puding anan het pe pasal so ta ya ti tan ke sare na ki pa me ani san na pathen phat tep pe in ko sunga hi pasal tang nai to talawa gol ham thang de hi si anan dei singa nangai chu ding na pa me so pinu bol nei nen ve nu pahin ko nan man khom man honting pas sungai izamtin wang se na legen thena nu pakinum se na hin ko sukhen thading hel chana til so izan hung lung khata yong le tu ni a lai pakai mai sam phunga pathen mina na kitep na ho hi na dik na na zui ding na sai nan so pinu thina na ken ti lovin va no zahi nu pahin ko ki ken thena ding lampi dang patchi na poi tapoi ti hi pai ta na ta sana le jing ding na ba me gol hang thang da ve gol hang thang da ve nunga boy ne bol ne anu apa chula ai sunga hinta ha nangma to nu pahin ko mang khom tinga in nei puwa dinga na hin zot na ahin pakaya long ta nangai singa na in chen khom pi jing ding na nunga bol ne bol ham thang de min hi chunya nei pu dinga nakitap pinabang tahi pakaya long ta na za bol singa athua na nun ja in suma
mai sang na sim khom pi jing ding na ka ke pa e tun se hin ku tun in kwan u la pa he na pakai ni na ni ter no hom et to sa na le su da ba bet sa na kut je le ke pu tu pe hon digin pakai mi ka ni na ne बोल लेंगे हम लगे तो चलाया है गिफ्ट सुनने के यंग ले दो फांग ले वो यंग ले sao nên mình có sự kiện to mình có tao là mình lấy tăng cả tê bắt sung nung cặp ba thiên ta đi ta có thể pa uri jinilanin pai sampungi inve eden hona kichen na the tak na pudo doni hichikin ken na pudo ho aban zom the na lai nga kasok iteli kasate itadinga tunia baka na tuteng le kapusunga aku teni kitu doa pakai namin teng palle Bible teng sunga kun ngama hitikita mahi in kulum ke za se jom in thedi mau so mela bangun te umi pakai Yesus Kristus menara ko makau tang nahi amen Amasana tong dinga ena lenga hat sunung pakhet dinga itmai sampunga he dinga kasehi pakaya soki kangdamit le sokinu bol ne he pakhet zakoma to nidana pa nu pa hanta kya kema pakai so refren thang planin apa sa tun kau themina kapon do hetai Zedin paten dangop sahi behaving sukhenihan. Amen. Hello, Baptist Association India. Marriage certificate. He certifies that Mr. Thang David Kipgan, age 31, son of Black Thang Kipgan of IP Village, and Miss Boldine Haukip, age 23. Daughter of Pao Zhang Haukip of Zonoi Village, were united in holy matrimony. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, on the 20th day of April, in the year of our Lord 2017, at Haiti Baptist Church by Reverend P.H. Kipgan. Therefore, what God has joined together, let man not separate. Mark 10:9. Minister Reverend P.H. Kipgan, witness Camilla Kipgan, Ignatius Hauki.
Ilu Pita Zola Tisalin Hapchung Babati Tampa Melam Silai Uinun Podule second session in Mulama Brahman Kidization Kubite Hubumite in Juting the King the Kala Sahana Unikina Unkal Song Subite Hozo Seyo Ulet Tante in Lami Bon Sawa in Zutwa second session from Hohi Chesok by the Hization Bon Sawa in the Chedivin Katsana Timna Kainikin in He Hozo Se Zona in a now from the Patin Tawana Nezuitin Bukan Risu Istawana Zona Ipiwa Babatin Watching Men Patina Tawana Tawana Vanale said, it was also said of a single one. Vana Unkabon, Savaka Patin, the Luxena Night in the Kitan Kapan Hosuma, Mihinka Hinawa, Nazaka Hinawa, Kabol Hilo, Kase Hilo, Harming and Yam Dimins on the Goma Kamta Hidivine. Zona Katsan now so on the Mikatango, Mabalas on the Patiki Dingiza, Tutsen is Anasu, Kabon, Savatalena. Kapag Jesus Kristo amin taas ko na nagwamagang tawi. Amen. Ulang sang David le mga niya boy hudan siya iyan maging program ikut liwapan in pachino il mapoy kunin ren ku kunia ministra e pantu ren ku kikian ama makai na in kiwitsen na kin theolo pita ja hu ina in sai tawin apart ni san na tu ahlaya patji wa ta ji hin tôi program họ bàn vào đây can phun rồi hình tin chỉ mà sáng sinh ra như tung ai ngày tôi ra luôn vì họ đi đèo ra luôn thế nhiều sẽ cái một đường dưới chân chú này thì lại kem hay các bạn phá nổi cái măng phô bên kia thì ta sẽ cũng lực sẽ hiện gì chứ nhưng mà cái chính mình mà phải ra sinh tin cần tôi về Saya baca kalau mencontoh anak-anak kita, seperti kita doa kita kena sangka, datang seperti kita aja konten, itu pada paling hari umita, kami macam apa nampak kita kami dia jauh sih tebak, jauh dia, asal kalau macam dia jauh dia ahi, jauh, jauh orang sampai orang yang kasih. Ano lang article title ko pang easy. Kasi ito sa ona umdiyan kasi pati na yung slogan kung sa na ita. Tun pati wa sa nga sa akong diu kugula som ko pati akong di wa sa di sa mo din. Pati ni wa sa na pusi kam di kanin. Oh
dia ka thu mo pathe bu ji wa na om ka pau pathin pakai ka so pite niu o dan thinga ki chen na ki ho subui thei ding wan noi buina ja chom mu them ka sei ka sa ka bol do si na ma lu pi na ya kin ho hi cha ya om thei na din ka phat ho le ki ho du sin na ku hong ki han do ka ding wa na phat na sim jo lu ja na min thang wan hen pia pan pi nga ja hi ja na te ngai lo ka pa ka Yesu Krista mi na ka ta hi abana wa sai na la isa ke ju gul hong ma mang hin ma ki go da le ki wa sai na sajin ma kan ku ni Hãy subscribe